दूसरों के सामने शर्म आ रहा है बीच साथ दिशे शॉपिंग खाई लिया सरोजिनी वो क्या मस्त गाड़ी है यार Hello guys, welcome back to my channel. On vlog kha sing 2022 ni November ro kaisa jaga trip thangmani kai tinin shimi kai episode 1 start ngai chini journey no choyati ngai thangdi sonong misunderstand ta khaidi je amo chung tabong no thango hnai mo 2 bosor sakang chini trip ni se nok to title nu gei samanin thakana chungbor thangtong jengkha Agartala chimi Delhi thangai tongo jeng sokte market horongi thangka kasarni lama roga suk blog nalia tamingai koi barjani banaza kha amta hai traveling so amo ka chat khai jeng direct Delhi o sokman jipnuk shuo libai ang busuk je excited first time je khorong nei Delhi o box ka phaileyo ani to first time visit ya but bininga kai tabung no puila sokpayo abaginyo balakin tong thukjak haipano o tong thongma rok jotto no pani mi gai chapak thangbayo o vlog na nai tong di saimana bagai nong nang kaisa fun fact share khaina adin jeng je din o travel khai tongmani adin kha 8 November 2022 okay 7 November kha chini 2 boshor malai mani so khamjak laimani ya do malai laimani si so obo just ang nong no share khaina musumani gede yak roi phurla हाय बारामा से इतना छोटा तो फॉरेनर लोग को लग जाएगा सिर में ठपाक करके मुखरों नांग ठा नहीं जाते कितना चौका बहुत ही ठंड है यहाँ पर दिल्ली में 24 डिग्री सेल्सियस 24 डिग्री सेल्सियस है and I slept all the way through the flight. तुम सोया फ्लाइट में? Yeah, 1 hour. मैं तो 2 hours I guess. 2 hours सोई बहुत अच्छा लगा सो के बीमारी सब चला गया. दिल वालों का शहर दिल्ली उस हक़ मले तम हिंदी मंग से कोपलोई तोंगशु. Actually आज रो आंग अनेक गैप जाक ब्लॉग खाइनानै सो आं आबागैनो तामबाय कक साइ ब्लॉग खाइनानै आपसे आं कन्फ्यूज ते एमने ता आं नंगना जे कक साना हामानि आनि मोय अंकाय आं लुबुलुम जाक एकदम शरी वीक जाक पेरासिटामल रक ताम एंटीबायोटिक रक जावैसे आं सगुयो खतानि वेदर एब्रे दुला ताम हाय foggy एयरपोर्ट नि अंखकैनो तामजानि कुफुर कैनुका का आं आबनो शारिहिन दं अंकाय सासकोस्तो ना स्टार्ट kai ang saima ka mo sharia mo pollution tibli nei asak din news nongmani tini sa asol Delhi ni pollution mandak chu Dawa thang sina seni trap ola phela ha dawa thang ai damo tawan ko Delhi airport ni thadara I don't know about ship online chini cab book khaye chang chini khoroksa friend ni oro thang tong lai kha abo almost 2 hours nang kha emeta ro sogui te koisa thangai naitukte bobai malai te almost 3 hours ro khaisi ni thangsiwo gai afro ang asak blog bu khaimalia garni onko bai tamni ke ang asaka lumjak sako phan sikri kha abang bhai ke sanai bithi rok sai phan hamliya jarawo getting out on Delhi street and here is our Miss Kunuti Madam Christina loser but still high on energy and our Jagajini my friend Mr. Golden Jamatia we are so thankful for his hospitality think that isa really na Delhi street see you guys Yan bodla bo se block khai tong shuo ang khangke afro asaka lumjak haipano teitam khane sha jora se krei Sarojini go thangna hene decide khalai kya aro asaka ang thana mu chungo asaka YouTube bo buini blog stokor nogo reels stokor nogo kai rangbo kalai khe mane kabma ri rokma no aro ang lumphana thangsine hene bithi chawoi no suti langkha haipano energy le kisman krei abagino ang
Kokborok se sawi block rok khaimalia direct auto na win thangka angkai auto ni oroni Delhi ni rang onek komung jago Bangalore no compare khaikan kai Bangalore khai belekhina jotto no taxi hindi auto hindu belaina dam finally sing sop pai kya auto na wi sing directly Sarojini market ni azaka direct gate ni bus kangono yakai riza kha auto wala bai रात के समय कोई अपना सामान बांधकर मार्केट में नहीं छोड़ेगा Sarojini market omong khani second visit but lini bagi hingke omokai first visit abagina bo balakina excited angjak happen ang bo bai bak sate tinyo excited tamningke last time ang phaipru an ma babo paise phayo hingkai borok bai asa kaham kai beremalia borok markhan lengjaka actually ani manai rasthano bo dental poriwo abagina chung delio phaimani baksakai family khai hingke azorani ba balokha abo blog bukhaima tongo happen nongnu nukha saimia We are in Sarojini market right now. Lots of people here. We're just going to check around the market. committee phayo ne kirizak lai haina sap kai silai kya ora ri rok tongoi ma se nari kirizak bag gari machine ro dai to ni tikla ba kya kirizak lungjak ekre basakali jakhaino jongbo 2-3 ghonta sek yang guri oi shopping khaile kya happen ma batha like kisa tamningke bithi samane rok effect thang pa kheblang katisa dana nang tongkha lengmang restaurant chana phale jak Sarojini market ni restaurant का नाम क्या है Amar Jyoti restaurant प्राइस नंबर फिर समझ जा रहा साइमन ये है छोले भटूरे चलो खा के देखते हैं कितना मस्त है दिखती है सरोजिनी का छोले भटूरे बी नंबर 2 खाना है ये है मसाला डोसा ये दिल्ली का मसाला डोसा है देखते कैसे होता है कुछ तो अलग लग रहा है यहाँ पर कुछ तो अलग बात है कैसा है बढ़िया ठीक है बोल रहे इतना बढ़िया नहीं है ओके मारू था साथ होते छे बीची साथ होते छे shopping खाली Sarojini Walk tu dia dah nombor saya baca tahu nombor saya baca mesti kayak fit Delhi ni lona kalau tahu ini dia shopping tapi jual isu nombor chabai sarapsa lumarok Hollywood teusha Sarojini shopping khaibai jeng autorom laikya Select City Walk Mall thangna hanai dam kom simia dam kobang mall ro nai nai le ne Delhi phai ba nei ar thang laikya chini dol krok sa bai mne te ar na singi tong mani di ton nei bobo Agartala Tripura ni no ke aro malai be laite shopping bu khaitei te hang out bu khaitei ni thang laikya We're right now in Select City Mall.
Ani one of my favorite brands H&M of Hai Tamkha Kamsidok to Black and Night Night Talk Hypano Sarojini o Nugui Exo 250 ke Kamsle Nyungmang Numa Oro ni 3000 4000 2000 Kamsle no Mokol se Khulia Abo Ani okat ni bayre hayang zakha angkai pail bulia kamsei to kashpano ebana cosmetic ke nangmani ba dam kom rok pai bo hiya cosmetic le khukse ro fole ba ma pai kheta ro lipstick variation lipstick ko Miss Christina Debbarma. Hello, we are here right now in the Citywalk, Select Citywalk Mall in Delhi. So some shopping cabbage I will not have like Kanani bagi shopping kalekha so some tabok thanglai tongo some tabok Uber hai ba auto ba public vehicle nai pura thangnai some sajak I thok za let's take left hamje e bhai tongo mall tour mana ding ko ana Chris Ini mall se kako na Aske mall kota ma se saimiya suke mane nasna veliya na bada mall hai complete ही नहीं कर पाए आधा भी नहीं कंप्लीट किया हमने है ना और मैं बीमार होके चली आई पूरा घर का कपड़ा पहन के आ गई ट्रेन का कपड़ा ऐसा लग रहा है पूरा दूसरों के सामने शर्म आ रहा है ओह माय गुडनेस व्हाट इज दिस robot Wow. Marca. Suke hard work khai jao. Bag ro to shopping khai ba tini Sarojini wa. Tik ese bag tong kho. Inge Mr. Deton nai jao. Inko. Yang mo tong. Earphones होती है शॉपिंग है बनी ये देखो भाई और बहनों क्या मस्त गाड़ी है यार हे भगवान वाओ वाओ इतना सुंदर गाड़ी वाओ the next day hello डाकू भाई खाऊं को लग गया Tiprasa कहाँ सुना ना yes normal संग एकदम डाकू का kan gauras ke pollution ka bang second day Delhi wo te pollution lagi aja ner dong ka pimples kanya itu ka pollution balai ke bang ni bagai enggak tahu ke bisa dari nya plan dong ni shopping ni plan ang kamu ka biar tahu jangan sama aja guys Sarojini na dia nak kali bisa kalian इनको ये कलर्स कौन सा वाला निकाले पता नहीं मैं दिखा रहा हूँ उनको कलर्स मतलब कौन सा वाला पसंद है इनको ना कौन सा वाला होता है वो कलर्स ऐश कलर तो डॉन्क हो तो चेक होता है ना चाहिए A few hours later.